Манчара Нюларын чемпиона Кай Адамов, уонна Арктикатага культура, уонна искусство институтун студиона хореограф Евгения Тимкина манна баллар. Да, Кайга хомойохен беремета табыллавата. И сегодня у нас в зрительском зале Евгения. Помахай. Олыне биһиги Евгения Лахкай эме үнкүлерин бастын үнкүлерин көрөн ахыгын. Vous les hommes êtes tous les mêmes, macho mais tu, monde de ma vie est infidèle, si prévisible, non je ne suis pas certaine que tu le mérites, avez de la chance qu'on vous aime, dis-moi merci. Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous au prochain règlement, rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous sûrement au prochain rêve. Cette fois c'était la dernière. Tu peux croire que c'est qu'une crise. Mate une dernière fois mon derrière. Il est à côté de mes valises. Tu diras au revoir à ta mère. Elle qui t'idéalise. Tu ne vois même pas tout ce que tu perds. Avec une autre ce serait pire. Quoi toi aussi tu veux finir maintenant? C'est le monde à l'envers. Moi je le disais pour te faire réagir seulement. Toi tu pensais. Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous au prochain règlement. Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous sûrement au prochain rêve. Facile à dire, je suis gnangnan et que j'aime trop les blablabla, mais non, 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 c'est important. Ce que t'appelles les ragnagnas, tu sais, la vie c'est des enfants. Et comme toujours, c'est pas le bon moment. Ah oui, pour les faire, là tu es présent. Et pour les élever, il y aura des absents. Lorsque je ne serai plus belle, ou du moins au naturel. Arrête, je sais que tu mens. Il n'y a que Kate Moss qui est éternelle. Belle ou moi, c'est jamais bon. Moi ou elle, c'est jamais bon. Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous au prochain règlement. Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous sûrement au prochain rêve. Les mêmes, et y'en a marre. Tous les mêmes, tous les mêmes, tous les mêmes, et y'en a marre. Tous les mêmes, tous les mêmes, tous les mêmes. Евгения Тимкина, Кай Адамов. Мы посмотрели самый лучший танец, который они нам предоставили, да, и они являются у нас, являлись, точнее, одними из ярких, очень сильных участников. И хотим, точнее, поздравить их с таким выступлением и дальнейших успехов. Спасибо. А также мы Вручаем сейчас диплом. предоставляем слово нашему жюри. Пожалуйста. Ай, Женечка, Кай, я всегда вас буду называть божественными ланями. Большое вам спасибо за то, что вы приняли участие в проекте «Инкуляр» и, безусловно, заявили о себе. Ну и на самом деле, да, в данной паре мы видим пример того, что физическая культура и культура, они тесно взаимосвязаны. Взаимосвязаны навсегда и на века. Потому что какие бы у нас мероприятия не проводились, да, вот начиная с игр Манчара, заканчивая с играми «Дети Азии»,
у нас физическая культура и культура взаимосвязаны, потому как мы работаем в тандеме, в синтезе. Да? И очень жалко то, что у нас данная пара выбыла, к сожалению. Но еще раз напоминаю, в этом проекте нету победителей, проигравших. У нас все победители, потому что люди своим примером, своим участием в данном проекте показали пример того, что данный проект имеет воспитательный характер. Воспитательный, потому что мы, культура, должны воспитывать, должны созидать, должны вдохновлять. И, безусловно, Женя и Кай, вы являетесь такими. Большое вам спасибо.